Kaže ovako, razmjera, odnosno odnos dve duži. Sada radimo novu lekciju, nova oblast je u pitanju, samerljive i nesamerljive duži, podela duži, Talesova teorema. Dakle, najprije prvo moramo definisati razmeru, odnosno odnos dve duži, da predstavlja količnik mernih brojeva te dve duži, koje su merene istom jedinicom mere. Naravno, ako merit ću u centimetrima, ako merim u inčima, ako u kvadratićima, samo mora biti isto mereno i jedno i drugo, i kada podelim te dve duži, bez obzira da li napišem kao razlomak ili kao količnik, onda je to razmera duži. Znači, to je prva definicija koju treba da prepišete. Razmera dve duži ne zavisi od jedinice mere sa kojom je merena. Važno je da su merene istom jedinicom mere. Pa recimo, ako ja nacrtam ovako jednu duž, odavde recimo, da li može, koliko je to, ili mi ide, ne, nisam uzeo duž, da vidimo ovako, neka duž recimo AB i ispod da nacrtam još jednu duž, ovako. Obeležit ću ove dve duži, jedna duž neka bude duž AB, a druga neka bude duž CD. Pa da vidimo. Koliko je dugačka duž AB? Ako merim u centimetrima, 1 centimetar je 1 kvadratić. 1, 2, 3, 4 centimetra. Pa mogao bi da napišem AB naprema CD je 4, pošto sam izmerio da je toliko, a CD je 1, 2, 3. 4 naprema 3. Međutim, kolika bi razmera bila ukoliko bi merio te dve duži, ali pomoću kvadratića. Znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kvadratića, a ovde 2, 4, 6 kvadratića. Znači sad je razmera 8 naprema 6. Međutim, to je ista razmera, jer dati razlomak mogu da skratim sa 2 i da dobijem da je to 4/3, pa bez obzira da li merim u inčima, što bi bilo 2,5 cm i još 2,5 nekako, pa opet podelim, uvek se dobije isti razlomak, odnosno isti količnik. Ta podela može da se piše i ovako, CD, znači AB naprema CD, tada to ne bi bio razlomak, nego bi bilo 4/3, a to je 1,3333 i tako dalje, ali se češće koristi u obliku razlomka, jer kao decimalan broj ne bi mogli uvek da ga prikažemo. E sad, kod ovakvih zadataka, recimo imamo da je data razmera dve duži 2:7 i sad prva duž je dugačka 21,7, odrediti dužinu druge duži CD. Pišemo razmera AB naprema, sad CD je 21,7, jednako je 2/7. Cilj je da izračunamo četvrtu duž, ona se i naziva još četvrta geometrijska proporcionala. Kako rešavamo ovaj razlomak? Rekli smo da najlakše je unakrsnim množenjem, ova sedmica tu množi, s druge strane deli, 21,7 tu deli, tu množi, pa bi dobili u stvari da je to 7 puta AB jednako 2 puta 21,7. Dakle, množim sa 7, uvijek mi je lakše s leve strane pisati nepoznatu, pa prvo ću napisati 7 puta AB, pa onda 2 puta 21,7. I sada dobijam da 7AB ili 7 puta AB je 2 puta ovo ovde, 2 puta 7, 14, 2, 1, 3 i 2 puta 2, 4, 43,4, pa AB će biti 43,4 podeljeno sa 7. Delim, ide 6 puta 7, 42, 14, kad spustim broj iza zareza ide u rezultat zarez i 2. Dakle, ona je dugačka 6,2, čega? Pa ako je ova u centimetrima, jedinica mere mora biti isto u centimetrima. Osim toga, isti ovaj zadatak sam mogao da izračunam i pisajući, odnosno pišući ovako, 21,7, umesto razlomka da koristim količnik 2:7. I sada kako proporciju rešavam? Spoljašnji množim sa spoljašnjim, unutrašnji sa unutrašnjim, prvo pišem tamo gde je nepoznata, 7AB je 2 puta 21,7 i isto tako stigao sam do iste te stvari i zapisujući u obliku količnika ili u obliku razlomka. Znači može i tako, prema ovome AB bi opet bilo
43,4 podeljeno sa 7, a to je 6,2. Ovo je drugi način da se izračuna, ovo je prvi način bio da izračunamo četvrtu nepoznatu duž ako je jedna poznata i odnos njihov, odnosno druge dve poznate. Znači ako imamo količnik ili razmer u dve duži, jednu od njih poznate, to je to. Često ovo koristimo kada imamo mapu, recimo mapa je u razmeri 1:100.000, pa pišem 1:100.000 i onda izmerim u prirodi i izmerim na mapi i vidim koliko će dugačko rastojanje biti u prirodi. Osim ovoga bitan pojam, znači ovo je bila razmera dve duži i kako izračunamo duž kada je nepoznata, a razmeru znamo. Ako je razmera dve duži racionalan broj, onda kažemo da su duži samerljive, a ako nije, onda su duži nesamerljive, odnosno ako je iracionalna. Šta imamo primjer? Ajde da napišemo ovako, recimo jedan trougao, imamo ovako i ovako. Recimo ova stranica je 4, ova je 3, ova ovdje je 5. Pitanje je da li su samerljive ove dve duži. Ako su ovo katete A i B, proverimo A naprema B je 4:3, 4/3 pripada skupu racionalnih brojeva, one su samerljive duži. Međutim, šta se dešava ako uzmem ja ovako pravougli trougao i ovdje uzmem stranice recimo 2 i 3? Da li će biti samerljiva ova C sa nekom recimo katetom ovom 2? Pa najprije moram izračunati C na kvadrat je A na kvadrat plus B na kvadrat Pitagorinom teoremom. C na kvadrat je jednako 2 na kvadrat 4, 3 na kvadrat 9, C je koren iz 13. I sad proveravam da li su C i A samerljive. Pa delim C kroz A je jednako koren iz 13 kroz 2. A da li je ovo racionalan broj? Nije, znači ovo je iracionalan broj, pa ovdje smo rekli da su samerljive. Ako je količnik racionalan, a ako ih podelim pa dobijem iracionalan broj, po definiciji duži su nesamerljive. Gadno pišem sa ovom olovkom, se baš ne snalazim dobro, ali nadam se da čujete šta govorim. Samerljive kad je racionalan broj, ako je iracionalan, to su nesamerljive duži. Sada idemo dalje, imamo uvod u Thalesovu teoremu i imamo u zadatku ovako, da ukoliko imamo dve poluprave sa zajedničkim početkom i one su presečene paralelnim pravama, znači jedan ugao, oba kraka paralelne prave seku. I sad, ako su na jednom odsečku iste duži, znači vidite ova duž, ova i ova iste, onda i na drugom odsečku te duži moraju biti iste. Thalesova teorema kaže da će određene duži proporcionalne biti 1:3, 1:3. Uvek će se održavati ova ovdje proporcija, odnosno razmjera između tih duži. Mi ćemo najprije ovo dokazati i potvrditi, a kasnije će iz toga slediti i da su duži na odsečcima proporcionalne. Dakle, ako je OX1, X1, X2, X1 ove iste, a ove paralelne, onda i OY1, znači ovo su sve iste dužine, moram da zapišem, neka je ovo sve duž X, 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 onda je ove duži sve moraju biti iste, ne moraju opet X biti, ali Y. Kako se to dokazuje? Pa imamo ovdje trouglove, pošto ovdje je paralelno, uglovi sa paralelnim kracima su jednaki, kad se ovako transverzala povuče, onda se može pokazati da ovaj trougao svaki sa žutim, plavim i ovom dole stranicom i žutim, plavim uglom je podudaran sa svakim ovim, pa odgovarajuće stranice koje su ovdje Y moraju biti jednake. Ovo ćemo koristiti da bi mogli da konstruišemo jednake duži, odnosno da delimo duž u nekoj razmeri na određen broj delova istih ili proporcionalno. Sad ćete vidjeti kako se to u stvari radi. Recimo imamo jedan primjer, želimo duž AB da podelimo na jednak broj delova i to 1, 2, 3, 4, 5 jednakih delova, duž AB. Do sad smo naučili duž da podelimo na pola i na 4 dela pomoću simetrala. Sad hoćemo duž ovu AB da podelimo na 5 jednakih delova. Kako to radimo? Povučete najpre duž AB, znači crtali bi ovako, duž AB, odavde do ovde, uzmemo ovako, tap, ovo je duž AB. Tu duž AB želim da podelim na 5 delova, to znači da crtam najpre jednu pomoćnu polupravu, ovako, ili duž, nije ni bitno, koliko god hoću dužine,
nije mi to uopšte bitno. Zatim, na osnovu ovog zadatka koji sam opisivao, znam da ako jednaki delići budu na ovoj duži, da će sigurno biti kad povučem paralelne prave kroz te deliće, jednaki delovi i na toj drugoj duži. Znači, kako sada radimo? Nanosim na ovu pomoćnu duž jednaka rastojanja. Sad, meni je to malo komplikovano ovde, jer nemam mere, pa ću ja otprilike, vi možete to i šestarom, a možete i lenjirom meriti, znači 1, 2, 3, 4, 5, to bi trebalo šestarom. Ja ovde nemam šestar u ovom programu, pa ne mogu to da uradim. Sad, kada sam dobio tu poslednju duž spajam sa poslednju tačku spajam sa krajnjom tačkom ove duži. Znači ovako povlačim jednu pravu, spajam ove dve tačkice, mogu i tačno, a mogu i celu polupravu da vučem, a mogu i samo duž kao što su oni ovde povukli tu duž. A sada paralelno pomoću drugog lenjira povlačim duži paralelno, znači ovako da bude paralelno. Vi ne otprilike kao ja, nego morate koristiti trougao i drugi lenjir. I ponovo paralelno. Ja vidim ovde ugao koji je, pa na osnovu toga. Ovako, pa ponovo 64 stepena mi je recimo taj ugao koji povlačim. 64, vidite tu sa strane 64, pa opet namestim na 64, pa kad su uglovi isti, onda su paralelne duži. Paralelno, sve bi trebalo da budu po 64 stepena i sad ovi odsečci koje sam gore dobio će biti sigurno svi iste dužine. To je ovde nacrtano, donje duži mogu da se prenose šestarom i to bi bilo pravilno, proizvoljan otvor šestara, recimo centimetar i po da ne bude dugačko, ili baš lenjirom uzmeš po 2 cm, 2 ili centimetar i po i naneseš tako, dobiješ ovakav crtež i datu duž si podelio na određen broj jednakih delova. Drugi primer bi bio da neku duž, recimo AB, želim da podelim u razmeri, pa da vidimo koliko, 3:4. Znači, zadatak bi glasio ovako. Duž AB podeli u razmeri tako da AC naprema CB bude u razmeri 3:4. Znači, da razmera bude 3:4. Duž AB proizvoljne dužine, recimo, bila bi dužine AB jednako, damo u zadatku, jednako 9. I sad kako mi to radimo? Ovo treba da dobijemo, to je ono što ja treba da dobijem i opisujem dole kako ću do toga doći. Najpre crtam duž AB 9 cm, znači 1, 2, 3, 4, neću tako, nego bolje da je nacrtam kao duž, a ne kao krivu ovakvu, znači nekako 9. 2, 4, 6, 8, recimo 9 kvadrati, 4, 6, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, evo. Šta smo rekli? Sad idemo jednu pomoćnu polupravu, odnosno pravimo ugao. Treba da bude od početka ovde, da ne kao ja. I sada na tu duž, pošto imam 3:4 razmeru, ja u stvari moram da podelim ukupno na 3 plus 4, uvek sabiram to što je u razmeri 3 plus 4 jednako 7 delova. To i napišite sebi koliko delova delim ovu duž, ali ovu pomoćnu duž delim na 7 delova, što znači da dole nanosim 7 jednakih komadića, jednakih duži, 7 komada treba da nanesem. To ću ja opet, vi šestarom, a ja ću ovako, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i sad mi je kratko, morao bi da produžim 7, što mi ne valja, pa neću tako uraditi, vratim se malo unazad, ja ne mogu da produžim, vi možete, ja ne mogu, nego ću svaku od ovih duži onda uzeti da mi bude na pola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Znači, ovo će mi biti poslednja, ovaj deo iza mi onda je nepotreban. Spajam duž, ovu odavde do ovde, znači zadnju tačku sa ovom poslednjom. 54 stepena mi je ugao, vi ćete to paralelno pomoću 2 šestara kroz ovu tačku, znači 50 i, sad ovo mi ne treba.
Znači, koju razmeru ja pravim? 3:4. Treba mi samo odbrojati 3 delića i 4. Znači, samo kroz ovu ovde, paralelno, šta sam rekao, 54 stepena, ako se dobro sećam, da je bilo 54, ova i ova su sad paralelne i ova tačka predstavlja tačku C koja nam daje podelu u datoj razmeri. Dakle, AC će sada biti naprema CB, tu su 3 delića, tu su 4 delića, pa i razmera ova mora biti 3:4. Tako se duž deli u datoj razmeri. A ovde gore sam opisao kako se deli duž na broj jednakih delova. Ovde smo podelili 1, 2, 3, 4, 5, znači sve su to neki 1, 2, 3, 4, 5 delića. To treba da prepišete za domaći, pregledate, prepišete i u prilogu ću dati još jedan video objašnjenje kako čovek to crta olovkom da ne bi ja crtao, pa nadam se da ćete shvatiti i odraditi.